Linutanging natural alegwan, kabiyasnan at kumpiyansa dareng dalagang Kapampangan king ganapanamutya ning Kapampangan 2025. Meto nga bengi ning makuleng rampahan at makabilib at talento. Megpasiklabla rin kandidata king swimsuit competition nung nuka rin susulod ing kanya-kanyarang yellow swimsuits. I think it's getting serious. You're all I can think of. Every drop I drink of. Please somebody save me, save me. Antimo mengislap neman ingen tablado king karelang green evening gowns, ape pakit king karelang tikas at panga eleganti. Pegbiliban la naman rin candidates king question and answer portion nung nuka rin linutang ing karelang kabiyasnan at ing kakayanandang makibata at ing kumpiyansa. Bandang talwi, mi koronahan bilang mutya ning Kapampangan 2025 i Alison Hetland ning Siyudad Angeles. Mutya ning Kapampangan 2025 is Mutya Ning! Congratulations, Mutya Ning! Angeles City! Alison Hetland! First runner-up naman ni Easy Wilson ning Lubao. Second runner-up i Rose Ann Pangilinan ning San Luis. Third runner-up naman i Maria Roni Paula Villanueva ning Candaba. At fourth runner-up i Ercy Tiongson ning Magalang. Megsilbing host naman Ketty, dina attorney Nicolette Hanson at Sean Kyle Ortega. Kabang megsilbing celebrity performer i Ralph De Leon. Megsilbi ang bengi iti ning pamagmasusi king kultura, legwan at pusong Kapampangan. Tuneping menagumpeya ing mutya ning Kapampangan 2025. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.